Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Biravugwa yashinje umuryango w'ubwurayi gusuzugura abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho uyu muryango ushinje M23 kuvogera usugire bwa Kongo bwafataga santere ya Masitari Kenya Mutarama. Bisimwe yatangaje ko barwanyi babo ari abanyekongo bityo ko badakwiye kunenga uko basubiye iwabo. Ati nk'igitutsi gushinja abanyekongo kutuba usugire bw'igihugu cyabo. Uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga ukomeje kutita ku burenganzira bwacu bwo kubaho mu gihe twirwana washingiye ku ngingo 33 y'itegeko nshinga rwose no kutubaha abantu bacu. Bisimwe yakomeje ati Masisi ni waba abaturage benshi biganjemo abanyamuryango ba FC M23 abagabo n'abagore ntibikwiye kunenga urugamba rwacu rwo kwirwanaho rwatumye abantu ibihumbi bongera kubona amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Bisimwe yagaragaje ko itangazo ry'ubumwe bw'Uburayi ryirengagiza abacancuro b'abanyaburayi n'ingabo z'ibindi bihugu zikomeje kwifatanya n'iza Kongo mu gusema ubwoko bw'abanyekongo ndetse n'uburyo umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje guhabwa icumbi muri icyo gihugu. Atahubwo leta ya Kinshasa yakabaye yamaganwa kubera ubutaka bw'abanyekongo yahaye umutwe w'abanyamahanga w'abajenosideri FDLR ufite amateka maremare yo kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi. Perezida wa M23 yasobanuye ko barwanyi babo batagaba ibitero ahubwo ko bafata ibice mu gihe babirwanaho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ribashotoye. Ibi byashimangiye kandi n'umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka wagaragaje ko barwanyi babo batari bafite umugambi wo gufata santere ya Masisi ahubwo byabaye ubwo bamenyaga ko FDLR hagize ikigo cy'imyitozo cyatorezwagamo abajya gutsemba abaturage. Kanyuka yagize ati ntabwo twari dufite umugambi wo gufata santere ya Masisi ariko leta ya Kinshasa yihaye umutwe wa FDLR wa genosideri bayihindura ibindiro n'ikigo cyawo cy'imyitozo hamwe na Fardc na Wazalendo. Iyi mitwe yagabye kenshi bitero ku baturage no ku bindiro byacu muri Masisi. AFC M23 nta yandi mahitamo yari ifite uretse guhagarika ibi bitero iyo bituruka. Intambara ikomeje gufata intera hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru kandi ngo nta cyizere cy'uko uzahagarara vuba ku butegetsi bw'iki gihugu bwanze gushyikirana n'uyu mutwe w'inyeshyamba buhitamo kwifashisha imbaraga z'igisirikare nyamara bwaraburiwe ko cyazana amahoro arambye ari ibiganiro. Mu butumwa bwa Bwana Bisimwe kuri rubuga X yavuze ko isi yose ikwiye kumenya ko FC n'umutwe M23 ari bo basigaye gusa bakikiye inzira y'ibiganiro ngo amahoro ahinde ariko leta ya Kinshasa ngo igitsimbaraye ku ntambara. Bisimwe agaruka ku nama yahuje abasirikare bakuru na perezida wa Kongo Tshisekedi akavuga ko bigaragara ko agitsimbaraye ku bacancuro ndetse n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR n'ingabo z'u Burundi ngo babuze amahwemo mu mutwe nk'aho bakumvise umuzi nyirizina watumye bafata intwaro. M23 ishimangire ko yeguye intwaro kuko ubundi buryo bwari bwaniranye kandi ko leta ya Kongo ifite umugambi wo kurimbura igice kimwe cy'abaturage yita abanyamahanga nyamara abanyekongo kanuni. Nyuma y'inama yahuje abasirikare bakuru na perezida wa Kongo, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya-Katembwe yavuze ko ingabo za leta zikomeje kuganza M23 icyatumye Tshisekedi nabo bari kumwe biyemeza kwambura ziriya nyeshyamba uduce twose zigenzura. Bwana Muyaya yagize ati ingabo zacu zagaruye gahunda ariko ntidushaka kujya mu matangazo gusa mu minsi iri imbere muzabona ubwiyongere bw'imbaraga bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzakomeza kandi ibice by'igihugu cyacu byigaruriwe n'ingabo zaduteye bizisubizwa. Kongo yiyemeje kwirukana M23 mu bice igenzura mu gihe imirwano ikaze ikomeje gusakiranya impande zombi. Amakuru kandi yavuze ko kuri wa kane imirwano y'impande zombi yakomereje muri teritwari ya Rubero mu duce twa Kiro ndetse na Timbo. Icyakora amakuru ava muri Nord Kivu yavuze ko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc ubu zishubije santere ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru umutwe w'inyeshyamba uherukaga gufata. Nyuma y'imirwano umutwe w'inyeshyamba wa Zalendo ufatanije n'ingabo za leta ya Kongo wahanganyemo na M23 ku wa gatatu mu gace ka Ngungu muri grupu Mafumandu ya mbere. Amakuru y'ifatwa rya santere ya Masisi yemejwe na leta ya Kongo. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya mu kiganiro na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangaje ko kugeza ubu santere ya Masisi yamaze kujya mu maboko y'ingabo za leta kandi ko bari kugenda bagarura umutwe w'inyeshyamba wari wigaruriye. Umuvugizi wa Wazalendo ifatanye na Fardc Eritier Baraka yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko bakoze akazi kadasanzwe bagaruza santere ya Masisi. Uyongeyeho ko atari Masisi gusa kuko hari n'utundi duce kuri ubu turi mu maboko y'ingabo za leta Fardc. Ati twakoze akazi mu kugaba igitero kuri M23 kandi twafashe santere ya Masisi, Rushebere, Kashangire. Dukomeje imirwano kugeza igihe tubohoje igihugu cyacu. Teritwari yose yafashwe n'umwanzi tuzayigarura icyo byadusaba cyose. Umutwe wa M23 uvuga ko ubusanzwe udashaka kugira uduce ufata hagamijwe kubahiriza amasezerano y'amahoro ahubwo Kongo yakomeje imirwano yirengagiza agahenge kashyizweho ndetse ubuza imbaraga n'umutwe urimo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda FDLR bari muri Masisi aho igisirikare kibaha ibikoresho n'imyitozo bityo bikaba biteye inkeke. Uyu mutwe uvuga ko utabaza umuryango mpuzamahanga ukagira icyo ukora. Mu itangazo umutwe wa M23 wasaba yavuze ko Kongo ikomeje gukoresha abacancuro b'abazungu bityo ugahamagara umuryango w'ubwurayi n'andi mahanga gufata ibyemezo. Ikinyamakuru Seti cyanditswe Voltaire Batundi Sadiki ukuriye sosiyete sivile ya Masisi yacyemere ko Masisi santere ubiri mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo Fardc. Nubwo Masisi yafashwe ariko abaturage ngo bahunze ari benshi
kubera imirwano ikomeje muri kariya karere. Nararangarije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe amakuru yatangajwe n'impuguke za Loni muri Kongo Kinshasa yemeza ko indege ntitagira abapiloti z'inka drone ya Uganda ifite agaciro ka miliyari 30 z'amashiringi yahanutse muri teritwari ya Jugu mu kwezi kwa munani umwaka ushize. Abategetsi ba Uganda bakarya umuntu babivuge. Aya makuru yavuze ko impamvu Uganda itavuze ngo ari uko indege yari mu mirwano muri Kongo mu buryo bw'ibanga kuko n'ingabo za Kongo nazo ngo zatunguwe no kubona ko Uganda itaruhinganye mikazana izi ndege mu ibanga. Ikinyamakuru Report cyanditswe n'ubwo aya makuru y'igihugu cya Uganda cyayaryamyeho bivuga ko iyo drone ya Uganda yayiguze na kompanyi Girisibor yo mu gihugu cya Isirayeli, ariko ikaba igicupuri cyacaguye babeshya ko ari drone irasa mu bombe yagera muri Kongo bagasanga ntibasha kurasa miliyari 30 z'amashiringi ya Uganda yitanzweho. Akaba yiriye mu misozi ya Bwisa bundi muri teritwari ya Jugu ni mu ntara y'Ituri hafi n'umujyi wa Bunia. Amakuru yibanze avuga ko drone Uganda yihashye ishaka guhashya abarwanyi ba ADF muri operation Shujaa PDF ifatanije na Fardc. Umuvugizi w'ingabo za Uganda ntiyabonetse ngo avuge kuri aya makuru. Umwungirije avuze ko atarasoma iyo raporo ya UN expert. Impuguke mu gisirikare zabwize impuguke zone ko indege n'ubwoko bwa HEMS-900 Starliner yakozwe n'uruganda Elbit System muri Isirayeli, ariko iyo Uganda yaguze ngo siyo yahawe kuko itahawe inshya yo mu ruganda yaguze yakoreshejwe yo yakwita nka caguwa. Ikinyamakuru Report cyanditswe ko bitaramenyekana impamvu indege itagira pilote byagaragaye ko yagenderaga mu butumburuke bwa kure cyane hejuru yaguye, ntibinazwi niba yarahanuye cyangwa se yaraguye buvoka. Mu minsi yashize byavuze ko Uganda ikunze kugura imbunda n'abacuruzi b'amagendo bakayiha ibikoresho by'intambara bitari byo, ndetse indege z'intambara iki gihugu bivuga ko cyaguze muri ubu buryo zimaze iminsi zihanuka ntawe uzirashe mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Agakeko ruswa mu kugura intwaro mu gihugu cya Uganda. Hari amakuru kandi yavuze ko Uganda kubera umunyanga ikoze kugura ibikoresho by'intambara handi banze byayigeraho benze bigapfa ubusa nk'indege itwaye miliyari 30 z'amashiringi ntirase nk'uko rero gahunda yari yayiguriye. Abagera ku makuru abandi batageraho mu ngabo za Uganda na Kongo Kinshasa bavuze ko Uganda yemeye ko indege ari iyayo, ariko birakaza abasirikare bakuru muri Kongo kumva ko igihugu kizana ibintu bitwaro kitavuze kandi bari kumwe mu ntambara. Fardc no kuvuga ingabo za Kongo ko byakozwe na Uganda ari ubwambanye ko MONUSCO yari yasabye ko mbere yo kuzana drone mu kirere cya Kongo Kinshasa Uganda igomba kubanza kubimenyekanisha mbere. Ubu hakibazwa impamvu bakoze ikinyeshyamba bakazizana ntawe babwiye. Igisirikare cya Kongo kivuga ko Uganda ishobora kuba yararenze ku masezerano ikamenya amakuru ari mu bice batavuganye gukoreramo, kandi ibi ngo bibangamiye umutekano wa Kinshasa. Iyi drone ibisigazwa byayo byatoraguye tariki ya 11 z'ukwezi kwa munani k'umwaka ushize. Uganda yemera ko ari iyayo kuko itari guhakana igikoresho kiri ibirango by'igihugu. Ntarava muri Uganda bambwire ko Depite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda Depite Ssegirinya yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa kane, nibwo inkuru yabaye kimuhama ko Ssegirinya uhagarariye agace ka Kawempe North mu nteko ishinga amategeko yapfuye. Ibitangazamakuru birimo televiziyo ya NTV, Daily Monitor na Report biri mu byafashe ya mbere mu kumubika. Byabanje kuvuga ko bamubitse akiri muzima. Umuyobozi w'ishyaka NUP yakomokamo Depite Ssegirinya Elias Boboine nawe yari yamubitse binyuze ku rubuga rwa X, gusa nyuma yaje kuvuga ko akiri muzima. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Nitamonge nawe yemeje ko agatima ka Ssegirinya kagitera, nubwo nawe yemeje ko ibice by'umubiri we byari byahagaze gukora. Mu masaha nyuma ya saa sita za Uganda ibitaro byari yararwariyemo byatangaje bya burundu ko intwaro Rwanda yashizeho umwuka. Ssegirinya wari ufite imyaka 37 y'amavuko yinjiye mu nteko ishinga amategeko ya Uganda nk'umudepite 2021. Depite Ssegirinya wisanze muri politiki yabikesha guhamagara ku maradiyo mu biganiro bya politiki kuva 2006. Bivuga ko yakunze kugorwa no kwisobanura mu ndimi z'amahanga kuko atazi icyongereza nk'umuntu wize make. Ni umuntu kandi utari warahiwe n'ubudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda kuko kuva kigera mu nteko yatawe muri yombi arafungwa akekwaho ubwicanyi no gutera inkunga abicanyi muri Great Masaka. Arafungwa ndetse abanyayuganda bavuze ko urupfu rwe rwaturutse ku iyicarubozo yakorewe muri gereza akavuzwa muri Kenya cyangwa se Uganda, ariko bikanga. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu Burundi rwemeye ubujurire bw'ihuriro Burundi bwa bose n'ishyaka CNL bangiwe intonde z'abashaka kuba abakandida depite mu matora yo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha. Ibinyamakuru mu Burundi byanditswe ko byakozwe bisa no kubikiza kuko bahawe iminsi 3 yo kuba bakosoye izo ntonde, bikerekana ko ari igihe gitoya cyane ku buryo byashoboka ko biba byakozwe. Perezida wa komisiyo y'amatora mu Burundi bwana Prosper Ntahurwamiye yari yavuze ko abayoboke ba CNL n'unani Burundi bwa bose uburyo bwonyine bazajya mu matora ari kuba batora bataziyamamaza. Ikinyamakuru SOS Media Burundi cyanditswe umwanzuro w'urukiko uhamya ko ishyaka CNL ritari muri urunani Burundi bwa bose n'abarwanashyaka baryo badakwiye kurubaho ruhabwa iminsi 3 yo gukosora urutonde. Binagenda gutyo kandi kuri riho naryo rihabwa iyo minsi nyine. Kuba urukiko ruri n'iteko nshinga rwemeje ko ishyaka CNL n'ihuriro Burundi bwa bose basubiramo intonde bihawe umugisha byari byakozwe na komisiyo y'amatora byo kwanga ko abantu bifatanya mu matora. Urunani Burundi bwa bose rwari rwawe ko ku rutonde rwarwo rwari rwashyizeho amazina y'abantu batari mu migambwe irugize, nubwo ubunyamakuru bwandika ko iminsi 3 arimo icy'umuvugizi w'ihuriro Burundi bwa bose yavuze ko iminsi 3 ihagije kandi ko amahirwe ya kabiri batazayapfusha ubusa, bazakora uko bashoboye bakaba babirangije bakaziyamamaza. CNL isanzwe ufite imyanya 32 mu nteko ishinga
amategeko mu badepite 121 yari yabuze amahirwe yo guhatana mu matora nyuma yo gucikamo ibice 2023 biturutse ku bushyamirane bwatumye Nestor igira uko ishaka yigika gatorwa asaba yishinze, ariko byavuzwemo akaboko ka leta ya Gitega ko guca intege abatavuga n'ubutegetsi. Ishyaka David Nayiporona niyo yonyine yabonye abakandida bayahagarira mu ntara 5 z'u Burundi bujuje ibisabwa byose, naho UPD Zigamibanga yari ihagarariwe mu ntara 4 zonyine. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banatwe umupolisi mu ntara nakuru muri Kenya yanenze mugenzi we bakorana, avuga ko nta bwenge agira mu byemeza afata nyuma y'uko umupolisi wanenzwe yafasha agafunga umugore n'abana be babiri b'impanga akabaraza muri kasha zizo umugore kuba indangamuntu yarakoreshejwe mu byaha. Iyi ni inkuru yaciye ibintu muri Kenya ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagaye uwafande ko adakoresha ubwenge, bamwe banatebyaga bavuga ko banza aramutse atekereje yatonekara. Ikinyamakuru tuko cyanditswe bijya kugaragara ko hari umupolisi witandukanije n'ubwenge, byatangajwe na mugenzi we akoresheje urubuga rwa Facebook. Umupolisi Samuel Ndimu yikojeje kuri Facebook ashishimura ubutumwa ati muri iki gitondo ndamukiye ku munabi intewe n'umupolisi mugenzi wanjye yakoze ibintu by'ububwa rwose, gufunga umugore n'abana babiri b'impanga byanteye iki n'iki rwose. Uyu mupolisi agaya mugenzi we ko adakoresha ubwenge ndetse anamwibutsa ko nyuma yo kuba umupolisi ari umuturage ati bazabaye mwene wanyu baraje muri kasho ya polisi uko wakumva umerewe. Uyu mupolisi wakuriye ingofero ku rubuga rwa Facebook yagira inama mugenzi we kujya bashyira ubwenge mu kazi bakikira umwanya w'umuntu bagiye gufatira imyanzuro irimo ubugizi bwa nabi nk'ingiyi atejuza abana bari mu basivile byakubaho. Uyu mugore ngo yataye indangamuntu ajya kubimenyekanisha mu butegetsi mu cyangombwa kiyisimbura, igihe gitegetswe kigeze ashaka indi simbura yatakaye. Iyo yatakaye ngo ayitoye yikoresha ibyaha, uwo mupolisi aramufata aramufunga. Inkuru yavugishije abatari bake muri Kenya kuri urubuga rwa Facebook, bamwe bati birabaje kubona umubyeyi arana n'abana muri gereza, abandi bati nubwo yabakoze ibyaha bingana gute nta mpamvu yagatumye abana bafunganwa nawe kandi ari abaziranenge. Hari abatatinye gusaba Imana ngo hano umupolisi wagaragaje ko ku ikosi nta kintu yatoyemo kuko nta gushyira mu gaciro yigirira namba.